not increase or improve our productivity unless we agitate, advocate, and forcefully require the powers that be, whether they're in Whangarei or Wellington, to give us our just deserts. And we deserve an infrastructure system which is being invested today in Kawakawa and Puketona, sadly about 25 years too late. These are the first two projects to get off the ground in New Zealand, for the whole of New Zealand, under the upgrade program. So we've been assigned $6.8 billion to spend on infrastructure projects through New Zealand, and these are the first two, this Kawakawa and Puketona. Aroha atu ki ngā kai tautoko mo te kaupapa nei Kawakawa. Taku mahara atu ki te matua nei ki a Sunny Livingston, nā no te karakia para i te huarahi o te iaia e rua atu tau ki muri wānā no ko mate ia. Take o mātou i tatu mai ai te ataniki. O nāna te tāpiri atu i tahi mihi karakia i rungi wera i o te iaia me tērā reanga o ngā mātua. No, tāku e hari ana ko hanga taunga mai ngā wāhanga o te kāwanatanga ki ngā huatanga o te iwi Māori. Kau e haere mai, haere pokanoa mai, timata i ngā mahi hore kau anō kia kōrero noa ki ngā iwi anō konei.